where we are in a preparation for the great day of our All Answers event in this place. As you can see the image of our previous event that we had here in this place, the multitude of people that came from all sides in Auckland to join us. And this time, we are going to have the distribution for free of the blessed oil. As you can see the image, one of these bottles with the blessed oil, it will be reserved for you and for your family. And also we are going to have the entering of the Ark Covenant, the replica of the Ark of the Lord's Covenant will enter this place, as you can see the image. And you are going to be allowed to touch the Ark for you to get the answers. Answers for healing, for transformation, for miracles, answer for deliverance, all kind of answer that you want. It will come to you by the power of the Lord. We are not here promoting church, but we are here letting you know, regardless your situation, your problem, on this day, 1st October, 5 o'clock in the afternoon, Dewdrop Center event. It will be the day that you are going to experience in your life something that you never ever experienced before. Because the power of God will transform your life. If you have a feeling down, depressive, if you have been dealing with loneliness, anger problem, family problem, addiction problem, it will be the day that when you set your feet in this place, all these problems, it will come to the end. If do you believe, I am challenging you, coming for you to see, for you to experience by yourself. I'll show now testimonies. People that they had their experience once with the power of this Almighty God. Have a look and I'll be right back. Ai ola tala ne tu la ola ua bele o sau mai sale lua fale halili e fana mai o stangata mai fa pe ai no mai ola fiu fe ave ai fu mai fale mai anga le iso a fo sa mo wese nga swing o le tindo pe tai ane o mai lava ne tu la ola fa ngai pe mai mai sela suka toto mo runga ai sa fala o ria o tangata le ka le sia ne I fale o loale o tahu. Ia masa o sawa ma lo loto ato, ma lo fa ma huni. Ma lo teletono o lo fia ma o fa ma lo longa Yesu lo tindo. O te mon ma watu mo te tino atu. Wa te lele swinga o langa, lo sela, fa pena o suka. Ai mai se lava o vai fa pena e longa o te savani. O te setu e fula o tapu vai. Mo o lo fi vai. Ai o le mana o te talo a le ima tamaitai mawhale tua whawhenga inga. Ai mai se o assistance e kalesia nei Universal Church. Ma le wha unga e le sua unga Israel. O te mori ma watu a malo losia o tapu vai mo o vai te savali vali o te anu e tā lai whina ngalo le li. Ia atonu fo I o le whina ngalo le li sanga o mai e nei ma losia te anu. Ia watu o mafo I le ulaula ta pa ma le upia to titi a o mai lo wola pe ana o le faia la o filfilinga tonu ai mai se o to anga te sau le lotu musu ina ia o nei lo matua le nganga pa ia o ma faia I ona o sa fa ia tu nei tu la matua me strong ana tino ma la fa longo yo I la manava vi ia le li fa ftai Yesu amen nei tu la te moli atu fa tele aftai le atua o lo ngo fu tai te funga o le nei tu la eva tu sa moli mau I lo langa le taimi sa fa pe ona mo le mai le tino sa fa pe na fa na ave o fa mai fai fa aka
Fafa ele se mai. Ai o le ekalesia le nei, sa whapena o na se tasi o uso. Sa whapea o na share mai atea. Whapea i le ekalesia le nei ale Universal Church. Sa whapea le ona o tūlai ma o savali mai. E moli mau se iasiasi mai le nei ekalesia. Le taimi na whapea na o ulu mai tono le o le farsa nei. Sa whapea na langona i lo tino ia le pai mai o le anganga o le atua. Sa whapea ona fofoe se atua i mai o lo sa whapea ona mawelo nei tangata. Ai o te whawhetai le atua. I le mana ma le mahalosi wa ia au mai atea. Walai ona uto e mawai le mahalosi. Ai vivi o te whawhetai le atua, vivi i le atua, e moni ma wha maoni le nei e kalesia. O lo whapena ona o tapua iai. Whawhetai ona le swafa Yesu. Amen. Coming to you on Sunday, the 1st of October at 5 p.m. at the Dewdrop Event Centre in Manukau in South Auckland, the former Vodafone. A day for you to be healed and experience the power of God for yourself. A day for the miracles and wonders of God to be done in your life. Now is your opportunity to receive the power of God. Join us for an unforgettable experience. It will be more than just any ordinary day, but the beginning of a new life. You will also receive a free bottle of blessed oil from Israel. Don't miss this unique opportunity to experience the miracles of God. You will witness the entry of a replica of the Ark of the Covenant. A day of miracles and triumph for you and your family. Entrance is free of charge. Tai le lofo le tua mo na le ni yaso e watu ai se tala ma se tanoi ati automo o tarato o watu pelo sa moa ai mai se le e la fionga al palamia fe mienda am tafa soi palamia ba kapneta e o mo o le sao la loata o te sao ba le nu le o bangyang e watu ai la tala ma la o fa baoni le nei tu la wa o se ngata sa tumu wa o ile inul ava malosi sikaleti pe umba ona o mai de tonu e kalesia nei wa sui ai o ranga ato sa ele time sa o mai mo o tawauda umba tu lo bola a lofa le atua fa banria fa pa ia tau o to e bo mai le marosi o te vatu ai la tala mana o ya te o to o no watu pele ai mai se le palemende sa moa e fa maoni la tala le ne vatu ya te o to ia to wa lofa ma ia to talia mai ma to ne e kalesia awa e boni fa maoni le lofa wa o ne stangata sa tumbu le fia ma le leanga inu pia ale taimi nei o suia lo uranga atua o walu le ali pa lo roto fa maoni ono le alofo le atua o wale nei ola mal manosi lo uranga atua o la utalatu le ya te o tou o matua uso mtu fa fine fa pea ai baisele na wa fionga al palemia sui palemia ma le kapineta atua Samoa ia o lau fa matalanga atu na ia te o tou lo fa talia mai ia wa umba lau tau talanga lo lau swafa Yesu. Amen. Ta lo fa Samoa lo watu nupeli i ere lo fa malanga le tua mose o no fa i fu stala po se muli mau winga le ne ka le sele Universal Church Kingdom of God. O lo ingo Josefa tufunga ia sa mo le fianga le po le nu le o sa vai la ka mai ia talofa
le paia ma le mamalu Samoa, una tupu mai e te o lava I whanawiti, mai se lau whaingaluenga tofe le tua, so se whataulanga na ngata fo lea ia, paia whare malo, paia whare anganu, paia whare kalisia, ia, no tu ia whakino tu salo, tu paia mo tu Samo, tu whainata, ai la, tong whaise mori mau kupu e winga le kalisia o lo o lotu ai nei mo ngalue ai, ia, le amatanga o le umainga I tutonu le kalisia sa matumlaka tu Samoa, le tina le ainga mal whanau, ia, le tai ua, toe, taliu mal whainga malanga I le atunu nei, ua mau le tina ai mai o le tino, tina aina, ua avea maawala wa ule whainga luenga, wa yaso mua, wa yaso lona lua, tolu, fa so solo ya whapea, se iei ulawa ina le maua se tupe ua ule ngalue, au fa solo fo ina tinga aina le tina le aina, so fo whanau ule le leise mea, ai o se tasi uso sa ia ta umai le kalesia le nei, le mafuanga leo masa ilu fo solo, sa iu ina maua le kalesia le nei, mau fale iai, masalo ko se aso le yaso ko aso fua, aso lua. Ai sa matu felo ile ma pastor ma bishop le vai tau. Lua fe sfutas. Sa te talo le li fai se au mo matu ainga. Na uma le talo amalo si au ma te to mai le aso so ai ma fa wau e pea. Sama nga I fale o le usilingia na matua inga tasi ala na tala fa mai o peo se mea fo e atu lana whalongo o mao na tino. Ia sa wha wawa ia lea o mai le kalesia mana lotu. Ua pule lofa le tua ua manuia mea ilona lofa mananga le lei. O le ngata I fo I lea. Awa vea ma awala ua mawhai ai o na tuku le tele o tuna naunga ma mea o le lalo langi nei. E pe o le awa malosi, o le sikareti, o le pepelo, o le whai o tala o lesi, o pe o polo o tamata ia o onga le kalesia. O te tali tonu le tele o kalesia e le o mate lea o lo tau mawhai fo I le au whengaluenga tofe le tua e au au. Ai o te tatino atu malo whamaoni silfanga le atua o lo whafonga. Tele me o sui o le ranga talu na ma lo lotu ma tu wai tono le ne kalesia. I lo ula tele tonunga o le alofa ma le anga le atua. Te vi ia fo I le alofa o le atua o fasino mai le awala. Wa ma fuai o na ma lo lotu ma involved to tonu o mea le ne kalesia. Ia vi ia le alofa ma le anga le tua. Tatonu foi e le aia se sao I lalo le silfanga le tua le ne lalo langi. Ai o le tangata ia malana fufuanga. Ai o lo nganga mama te tino ma whamaoni. O maua le whamatanga le li le tele o mea ma tele mai o wai fuai. O lo nei tangata ma lo wainga. Ono le alofa ma le anga le tua hala lea le ne kalesia. Sa o ina foi le tele o mea. Ia o sa umori ma ule tu sai ma le kalesia le nei o le University Church Kingdom of God I Otahu nei. Ia soi fua ma ia manuia whasaunga loa tinu pele Samoa. Alofa atu. All are invited to this memorable and unforgettable day, full of the miracles and wonders of God. A great opportunity for you and your family to experience firsthand the power of God. The All Answers event. So as you can see, we pastors, some of us, we are here inside of Dewdrop Center today to bless already the olive oil that on the 1st October, it will be given to you for free in this crusade of faith. It will be a day for power, for miracles, for answers. You who are watching this video and you have been sick, you have been addicted, you have family problems, you always are blocked. We invite you to join us 1st October, 5 o'clock p.m. Entrance for free, car park for free, everything free of charge. Regardless your religion, your culture, your denomination, maybe perhaps you say, I am a Catholic,
I am Buddhist, I am Muslim, I am Hindu. It's a free, open event for everyone, all the religions, for all the cultures, all the traditions. We are going to come together as one. 1st October, 5 p.m. at Dewdrop Center event. Now we passes, we are going to ask God to bless the olive oil that will be given to you. Let us pray. My Lord and the Father, we bind here together, as it is written in the Bible, if two or more agree about something on earth, it should be agreed by you in heaven. Let this olive oil be blessed. Whoever that come and receive, my God, miracles will happen. Healing, transformation, answers that this person have been waiting for so long. This is what we are ministering in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, my friends, now it is up to you. If do you believe in miracles, that God can perform miracles in your life, join us. 1st October, 5 p.m. at Dewdrop Center, the former Vodafone Event Center in Manukau, South Auckland. Hope to see you there on this day. God bless you all. Bye-bye. All are invited to this memorable and unforgettable day, full of the miracles and wonders of God. A great opportunity for you and your family to experience firsthand the power of God. The All Answers event. I want to talk to you about a woman that she was waiting for an answer for precisely 12 years of her life. Can you believe that? A person that was expecting an answer for 12 years, and this answer never came to her. Yes, it is registered in the Bible. Have a look on this Bible verse. A woman in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding. She had suffered a great deal from many doctors, and over the years, she had spent everything she had to pay them. But she had gotten no better. In fact, she had got worse. She had heard about Jesus, so she came up behind him through the crowd and touched his robe. For she thought to herself, if I come just touch his robe, I will be healed. Look at the faith of this woman. Immediately, the bleeding stopped, and she could feel in her body that she had been healed on her terrible condition. Jesus realized at once that healing power had gone out from him. So he turned around in the crowd and asked, "Who touched my robe?" Then the frightened woman, trembling at the realization of what had happened to her, came and fell to her knees in front of him and told him what she had done. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace. Your suffering is over." And on this day, 1st October, your suffering, listen, your suffering, it will be over. As it was for this woman in the Bible, 12 years, bleeding, sick. She went to many physicians back at that time. She spent all her money, searching for the answer, and she didn't find. But when she just touched the robe of Jesus, there was the answer. Do you believe in miracle? Do you believe that God has power to bless your life? So get my invitation. 1st October,
5 o'clock in the afternoon, Dewdrop Center event. All Answers event, it is coming to us. It will be a great day for miracles and power. You are going to receive for free on this day the distribution of the blessed oil from Israel. Don't miss this opportunity. Come and join us. Let us watch testimonies. People's life like this woman in the Bible that got changed and transformed by God's power. Talo fa Samoa o a Osilia Williamu. Ile sausanga na te anei na si ima yeila uso mai Samoa. Ina ua whapenao na wa aie fo mai le lua fe lua tasi a te sema. Na maua se patu i lalo na au. Na whamaunia e fo mai wa afia o ie le kane so le susu se itulou. O na whapenale o na whaanga ioi ma fuafua ina tonga fitinga ali i matama i tai fo mai. Ai lea lava tausanga le lua afe lua se fulmatasi sa whapena. O na wala awina ai o se ona to lua i le malanga le maliuma le oti. Sa mātou wa aia le mawhatia o lona mawhauwhau. Sa moni mawina fo i lana whānaua le o tutusa le mawhauwhau ai maisa le awhianga wa iai o ia i le kānesa o le susu. O na whapena lea o na alua luai o na tau mawhai tonga fitinga fo mai ai pita iane. Sa whaato pe tope ma sa whapena o na wala uine fo mai e tatau o na ta oto i lona susu. Sa ia te ia le fefe, sa le mautonu fo ilona mawhauwhau. Ai pita iane, e tatau o na whaatinoina fuafuanga uma fo ma isa whapeona tu ina atu ia te ia. O na ta oto lea o lona susu masali e se ina ai, o na ua whaisi te lea o le patu sa maua i lalo o na au. O na whaatinoina lea, o le ave e se ina o le kānesa le wa awhia ai, ma le tala fo mai, o le awhapeo na awhia ai foi, ma le isi o na susu. O na iai leo se fuafuanga le whanau o na e tele e whainga tā, ma e tongi te tele e le maua fo i Samoa, mea e whaatino i nai lo na whaamoe. O na oa ula i nei i New Zealand, e o lo o iai to tonu o le UCKG to tonu o le ekalesia, ua pea ma le tolu tausanga o whapena o na o iai. O na o sau lea i aso lua o aso taitasi uma, o vai aso taitasi e iai la o tatalo filifili sa whapena o na whaatinoina. E masani o na o sau le fitu i le tae au, o taimia o te sau i le tatalo filifili i le aso lua. I le aso lua lea, e iai le loto le fitu o le sefulu o le tolu whapea fo i le fitu i le afiafi. Ina ua o tala noa i Samoa i siana tama, na o whai ai le whaatinoina o mea aua le popole o loo soifua le ali e fesoa soani maanga le lei isi o tautina. O na whapena lea o na o sau o na o tala noa i siana tama i le asonga fua i le pō. O uso mai le tae au i le fitu i le aso lua i lau tatalo whiwhi. Ai au mai e le whaife au o loo whaanga solo la mātou Prayer Jane po le tatalo filifili e whaonga i le solo e tuuina i se meolo tino whapena o na tinga. O na o saule ai a mata le sauninga ai au mai e le whaife au. E au mai le whasipepa e te tūsia ai lalo. O ani mana onga o ia te oe, o ani mai o lou a inga o oe. E mawhai ona e tūsia i lalo le nei pepa. Le mana onga lea na o tuuina i lalo si o uso i Samoa. O na o lo ua mawhatia, ma o lo iei se avanu e tau mawhai. E au mai nei ni usila. Ina ia whapena ona fesoa soani i lona mai. O na o tūsi ai leo le pepa tuuina i tutonu o le ato. O na susule ma le susunga le i le whaifi au malo na tu lato te tatalo iei lungo nei pepa. O na ave lea, a i le afi ina ua o i le whale ma o to e tala noa i Samoa. Ai whapena o na tala noa mai ai le ana tama lo nis. Whapea mai ai o lea ua maua mai le tala. O le a whapena o na tutongi e Samoa le malo Samoa e sponsor ina mea uma. E au mai ai nei se uso e whapena o na whai e o na tonga fitinga. Na tau nuu mai le i nei e tau nuu mai le vave au le asasa. E sau mai Samoa e toso mai lungo le World Year. Ai na sau fo ina sau ana o ia le isi na au mai wala o tala le na o whaisi ana whanau. Au mai e sau na o na ia o inae a mata ilo na wha amalolonga. Toso mai le vave au e tau nuu mai fafo pe ua tea la atale wha
Na mātou wo mai lea ua tau nuu le whale whaila mātou te talo. Whaafetai le atua ina uma whai ona tau nuu mai I nei male manuia. I le vawe au afa le ono o walu whangwhang whatu tāo. Tāo I le lotu, tāte o I le lotu, le fitu I le tai au. Ona mao mai lea, ona a mata I lea I ina, ona whaatino ina o tai au I aso, I tai au umo aso lua. Ma te o mai e whaile ma te talo whiriwhiri. Ai o le mea mali e o appointments e umale fo mai, e au mai, e telo ana appointments e whai I le aso lua, a o le afa le iwa I le tai au, e ma te usu mai I le lotu I le tai au, le fitu, ona umale o le lotu, ona maa o le whai ana siaki. E siaki le fo mai, nei ma le tala le fo mai, whawhitai, o lea ua mawhai ona maua le awa noa e sawa I nei, whaatino lona CT scan, whaatino fuafuanga umale fo mai I nei, e le ai se appointment na maa misi ai. Ma te usu mai e whailana whaatino lana tatalo whiriwhiri tai au na maa o ai lea, e whai uma fuafuanga le fo mai. Ai o ina mātou mai tau ai le wha maoni o le atua, e moni lava e le whiriwhiri tangata le atua, ai whiriwhiri le whaatua tua o le tangata. Nā alua I tolu māsina na sauai, nā le tolu a māsina na sauai, e le ise appointment na misi na maoi umai ana appointment, ma o mai I le lotu wha, no over ai, le te le o le swinga, ai maise ai lona mawhau. O te whaamalosi ai lona, a whai e le mawhai e le tangata, e mawhai na whai e le atua, whaatino e le atua. Ina ua uma fuafuanga uma, whaatinonga le whale mai, whaatinonga I te tonu I o ino ilo ai le pāleni, ma le alofa o le atua na whaatino I lo uso I le vāvenga na whai e le atua I ha te ia. Na o whaamalosi ma o whai ei, a whai na au mai o e le atua mai sa moi lunga le wheelchair, a whai o lewa e sa vali mai te tonu o le whale o le atua, e te toi foi sa moa e malolo e whaatino mea umai le alofa o le atua wa na e fefe ai pe taiane o e tanu mai oka peia ua outo e malosi o le ise mea o fia lona loto. Ua ia mautinoa le wha maoni o le atua ai maise o lona anga le lei a te ia. Tele ni fuafuanga sa whapena ona fia awai ai e o yo mātou a inga na whapena nao mai e invite atu e aru le e tele le ai o te nofo I ona o te fialo e whaatau nuina la o te talo whiriwhiri e le misi aso ngafua aso lua o aso lulu aso tofi aso wharaile foi e whapena ona sauai e whaatinoina ma le fianga I to tonu o lona loto ua tali le atua e ala I lana si I ngā mai. O lea o te moli mauai le alofa o le atua, o te whawhetai ai le anga le lei o le atua, e moni lava e le tutuli o na fufonga, e le pupu fo I ona a au, e tali o tātou mana o ngā lau. O lau whaamalosi ai tātou, aua tātou te fiu, aua foi tātou te māsalo, aua o le atua tali tatalo, o le atua whaivavenga, o le atua foina te whaia mea sili mo I tātou, te awhai tātou te whaamaoni, ma tātou tali tonu ia, te ia te le, o le suinga lea ua o maua mai to tono le nei e ka le sia, na o sau o le loto e māsalo le te leo mea, ai peita iane ina ua o pasi atu ma o whailoa I lo uso, ua fo'i ma le manu malo, o la ue toi sa mo nei, ua matua fia, ua whaatasi matiana whanau, I le anga le lei ma le alofa o le atua, e wha maoni le atua. Amen. Talo whalawa Samoa, wai lava se tasi o loo whaafafonga mai re nei tū la. E mua ona whailua atu lo wingoa o patosina te vanga. I le taimi whatu a o urufale mai ai I le UCKG. O tele whaafita uri sa o iai. Tele fo ia whaito toa sa o iai sa awalu o te sa ili. I se tasi e sosoani mai a teau. Ai o le taimi na o urufale mai ai se tasi fo ina a pasino mai a teau le whaito toa i a teau. Le awa whaafita uri sa tele whaafita uri a teau.
I lo walu I kalapu. O tele whawhitau li sa o iai o le inu. O e whawhitau li sa o iai. A tō ai malo watari I sa nofo I le mental house I le ono tausanga. O le awala na sa o sa ili ai sa taumwhai e awe lo watari I sa moa e su se awala e fo I ai whawhitau li. Ai ona o ufale mai te tono o le UCKG lea wa o whawhitau li umasai a tiau wa tatala whai te toa I le atua I a tiau. I whawhitau I sa o kensa sa moa fo I au le mai le o le kensa o le sa tamu whaira ti a polo e ti stoi lo tangata. Tere o mai sa o iai, le teimi sa o ulu mai te tonu e le mawhai ona o sabari sa o i tere o mai sa o iai. Ai wa ulu mai te tonu wa free uma mea umai a tiau. A to ai malo wa tari I sai le mental house. Wa to e back to normal o ia, wa to e foi o ia whai ngā ruenga. Wa le aini mai, wa le aini whawhitau li sa o iai, sa iai. Mele o te, o ai lamani se o lo whaafunga mai ma fia maua fo le pisosoani. I le tere o whaafitau li sa o iai. O te tari tonu. O e ao ngā lo whaafunga mai ma I se awa onga fo I wa au mai e le atua I atia. O le teimi wa to e avea lo tangata, I se tangata malosi wa le to ieni mai. O le to ieni whaafitau li. O le mele o te talo atuai, o ai lava se tasi o lo whaafunga mai. Ia o ngā, le nei sea fo I ate o tau, e whai ma, tau te urufare mai ai, ma ere whaapea whai atu, o se e, tau te o mai, o lana vai ai, a o ani mai o lo, ia te o tau mato whaafita uri o lo ia o tau, ia a vea le nei, sea ma le nei testimoni ia o tau, ia a watu ia o ngā mo o tau, e ona o whai atu, ua free lo life, I le tele o whaafitau li sa o iai, a toa I whamelo watari, I le tele o whaafitau li, o le taimine wa te tau ona o le ai o te whaafitai I le atua, ona ua whaasino mai le nei ama noa ma le whai te toa I atea, le wālai ona o free, ma lo nganga whaamau lalo, whaafitai lava, manuia le nei aso, to whaase fua. All are invited to this memorable and unforgettable day, full of the miracles and wonders of God. A great opportunity for you and your family to experience firsthand the power of God. The All Answers event. Hello everyone. May the Lord bless everyone in New Zealand in the name of the Lord Jesus Christ. I'm here being joined by Bishop Flavio. He's visiting the Philippines. We are having a special meeting for the leaders of Asia and Oceania. We received directions from heaven. And we are eager to execute what the Lord has as a plan to Asia and Oceania. And one of the targets is to save your soul, to bless your life, to change the meaning of your life. We are living, Bishop Flavio, in a moment in the world where people need answers. That's all they need, answers. Many people, they have questions, many whys, but there is no because. And in this event, we are going to hold there in New Zealand, everyone, and we don't care about their religious background. Their religious background doesn't matter to God and to us of the UCKG. They will receive what we are promising, because actually that's not our promise, that's God's promise. Regardless your situation, you who have been depressed, sick, you can't sleep at night, your life is going down the hill, you don't know what to do to change your life. We are here determining by faith that on this day, 1st October, 5 o'clock in the afternoon, at Dewdrop Center, the former Vodafone Event Center, in the All Answers event, as Bishop already shared with us,
you are going to receive all answers because we are determining it, Bishop, based on what is written. Nobody came to Jesus and went home without an answer. Everybody returned home with answers. Some of them got surprised. They expected one thing, and Jesus blessed them in a way that they could not even dream about. That's what the Lord has prepared for you. So that's the place, the Dewdrop Event Center, and it's going to be Sunday, 1st October, 5 p.m., with the entry of the Ark of the Covenant. That will be remarkable. Actually, we are going to have an ark, a replica of the Ark of the Covenant, but the true Ark of the Covenant, which is the Holy Spirit, will enter triumphantly within your heart and mind. And when the Holy Spirit comes inside of us, we are all transformed into new creations. And that's why we are here talking with you who are watching us, for you to join us in this faith. As Bishop mentioned, this is the great opportunity for the Holy Spirit to enter your life. And once it happens, all the answers that you have been searching for, you are going to get all of them. Be sure on this day, at this time appointed by God, 1st October, 5 in the afternoon, it will be a great day for your life, no longer be the same. This is what we are determining by faith. I hope to meet you up personally on this day. Okay? May the Lord bless you abundantly. We are eager and waiting for this opportunity to deliver into your life all the answers that will come from the Lord. God bless you. All are invited to this memorable and unforgettable day, full of the miracles and wonders of God. A great opportunity for you and your family to experience firsthand the power of God. The All Answers event. Prayer is our communication with God. You watched the testimonies, you heard the word, but now, please close your eyes and prepare for the moment of prayer. My Lord and Father, in the name of your Son Jesus, I pray for those who are watching this program, those who have also been searching for answers, after knocking so many doors, after doing so many peoples, after following traditions, religions, and cultures. There is this person without an answer. There is this person very disappointed with himself, herself. But I am here presenting this program, showing testimonies and let them know that their lives can change. So, my God, bring hope and faith inside of this man, this woman. Give them strength to join us 1st October, 5 p.m. in this great event called the All Answers event, for them to see the manifestation of your power in their lives as well. Bless the water, I pray, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Drink, it is blessed. My dear friends, don't wait anymore. And not just be watching through the TV. Make your way. Take a step in. 1st October, Dewdrop Center. This is the place where the power of God is to be manifest in your life. Don't wait anymore, because this great opportunity coming to you. All the best. Keep well. Until our next program. Bye-bye.